Ubaba uyabonga, obaba nabomama uyabonga ubaba. Lenna ho fuwa motsotso le sebaka. Nami ukunikezwa umzuzu kanye nethuba. Yema ke hlompha ntate wa ka, ntate professor, ntate bishop Chipapa. Ubaba uthuma kakhulu ehlonipha ubaba wethu baba uprofessor, ubaba ubishop Chipape. Kile ka ba lehlohonono la hore ebe kile ka holela matsohong a batho ba modimo jwalo ka ntate Matsoso le mmema Matsoso. Ngengaba nenhlanhla kakhulu ngakhulela ezandleni zabantu bakaNkulunkulu umkhulu Matsoso kanye nogogo mama Matsoso. Una re ntate Matsoso a re ditaba ha di wela o no di shebisi wena o ipotsa dipotso. Uye ethi ngamanye amagama indaba uma zeziyenzeka usithathe usibhekise kuwena uzibuze nembuzo. A re tshebetso enana ha e tsamaya o isike motho wa bohlale wa thuto a re ke tshebetso ya moya o a fihla ka re motho ebe moya o a sebetsa ho ba ubaba uthi kuthiwa le nkonzo akuyona inkonzo ehamba ngokuthi ufundile inkonzo kamoya umoya uyafika ukhuluma nomuntu asebenze. Ke makalla lengolo lena le re le fuang la Mateo kgaolo ya bosupa temaneng ya bo 12 hore na ibe e reng ka re ho nna na e reng. Ngiyayimangalela lencwadi kaMateyu chapter 7 verse 12 ukuthi ingabe ithini ngaphakathi kwenu. Na le a ukwa go moya o a bua ka go rona na. Nezwa ukuthi umoya uyakhuluma ngaphakathi kwethu yini na. Qala wena o etse o iketse pele ha o batla go batho ba o etse hantle. Uqale wena ubayenze kahle uma ufisa ukuthi bakuwenze kahle. Lintshwarele bommele. Lingithethelele. Hayi re a leboha ntate wa rona, re a leboha. Siyabonga baba siyabonga. Re monana re tseba ntate wa rona re mona ka lebaka la hae. Silana njengoba siyazi ubaba wethu futhi silange izathu zakhe. Ha bina se fela sena sa number 7 difileng tsa Sesotho ka ba ka hopola Lesotho. Umehlabelela leli culo number 7 ngaze ngakhumbula Lesotho. Ha o fihla Lesotho mane le marena a teng a re o kae ntatelwa ba re ntate ana moseo ye ka lekgowa o kae. Uma ufika khona namakhosi aseLesotho bayabuza ingaba ukuphi lo baba omhlophe ha uno bolokwa ntate Tlai ba ne ba mo utlwe hantle. Uma kubekwa ubaba uTlai baye bamuzwa kahle ubaba. Mantsana buikia Amagama wayekhuluma ubaba. a re ha o kena ka ga Lesotho o tla fumana ho ngotse kena ka kgotso. Uma ungena eLesotho uyothola ebhoda gate kubhale ngena ngokuthula. Ha o tswa ka ga Lesotho tsamaya ka kgotso. Uma uphuma eLesotho ithi hamba ngokuthula. Ha o phehla sefela sena sa Sione se re Maseru Lesotho. Uma uvula leculo lithi Maseru Lesotho. Ha o shaba Bibele ena e re Maseru Lesotho. Ithi Maseru eLesotho. A re lefatshe le ke le Uthi leli lizwe linjani? a re lefatshe le ke le Ubaba buza ukuthi linjani leli lizwe. a re ka yeno re batho re tseba ho rapa. Namhlanje singabantu siyakwazi nokuthandaza. Ukwana hore ntate wa rona ntate Chipapa. Lalela uthini ubaba wethu baba uChipape. O re ka yeno re tseba ho rapela e seng ka yeno re tseba ho lwana. Uthi namhlanje siyazi ukuthandaza hayi ukulwa. Ha re a rutwa ho lwana. Asifundiswa Ho ngokulwa. etsa jwang? Ho rapela. Re shebeng hore na moya wa tseba nna ke re ke leletse batho ba eso ba sohlang kuve wa bona motsotsong wa ona uale. Ubaba uthi ufuna ukunixwayisa nina abantu bala eSoshanguve. Modimo hana ka le fa le hlonono le thusi. uNkulunkulu asiza sife enhlanhla. Le mamelo ntate Chipapa le ntse le fika ba le viletswang ho yena. Silalela igama noma liphi igama elibuya kubaba. Le ntse le fika ba le. Ilizwi noma Etswang ho liphi yena. elibuya kubaba. Ba tjena ha sa bapala. Ubaba akasadlali Ha manje ka batho ba bapala. futhi azange azadlale. Tshengwile ngwe bua. Into enye nengiyakhuluma ubaba uyasixwayisa uthi sithathe sibona sizobona sizophila. batho ba mofuta Abasekho abantu abanje emhlabeni baphelile. Lona ithuteng Ubaba uthi hobane sifunde. Modimo o ntsa le file ya pela lona. uNkulunkulu usinike ophambi kwethu. Mamelang le ntse lefe kapa lefe le wang ho yena. Ubaba uthi silalele Le lizwi leng ke noma le liphi fao o tsamaye ya ka lona ha hao. ulithatha O bona ha o fihla ha hao. uzobona amafika kwakho nala uhamba khona uyothola impilo.
gona jwale namanje ga sa ipuela akasakhulumi ga ke nje mo phahamisi fela ke bua nnete akamphakamisa ukhuluma Ya utlwa iqiniso bomme le bontate? ngezwa baba nabomama lehlonono lena ga le ka la le lahla uma gona jwale, singalahla leyo ga le nhlanhla sa tla le bona angeke siphinde sibone ba tsamaile baporofeta bahambile ga di ke abaprofita se antioch baye ngale baporofeta ba dulang la kuhlala khona ba sile abaprofita mohlanka wa modimo bashince gona re kukankulunkulu fitlha ho yena re a phela re a thina lokolla masifika kule Ebe re fumane siyaphila letsoho. sithole Ebe ha o nesandla fihla mane Lesotho, Ma o fika ba Lesotho. o wetse ngakeng efeng. Bathi o buya Athe ha ba tsebe kwipinyanga. o tswa fumana letsoho la motho ya Abazi ukuthi uthole Motho ya isandla. tsebang Modimo ka sebele. muntu wazi unkulunkulu Yeo, qobo ka nako e nngwe, Ye ngesikhathi a ile esinye. a ba a tsamaya. waze A wahamba robala sepetlele. walala esibhedlela A ya ICU. waye A le ICU moo o la etsela jwang? A kwenzakala fihla baporofeta ho yena. kwafika abaprofita Ba kuye reng? bathi Nna ba re ntate Nkukeng. babuza Na ba ntse bana ke mang? babuza ukuthi Ba ubani eletse. bahamba baxwayise Eletse. baxwayise Hore le nna. ukuthi nami Hore ba tle ba phele. ukuthi baphile Ha ba bitsa lebitso leo la- babisa igama labo Mabitso ano. lamagama A na le lawo bophelo. anempilo Mabitso ano. lamagama A na le nnete. aneqiniso Mabitso ano. lamagama A teng ka lehodimo. akhona A ezulwini ngotswe. Na la abhaliwe hao le teng. lakho Ha likhona re bitsa la hao. igama Na lakho o tla phedisa tjhaba seo. uzaphilisa Na leli lebitso sizwe leo. lelo Le tla gama phedisa tjhaba seo. lizaphilisa O tlo lesi se sizwe bolaya. O tlo se bolaya. uzosibulala Re a leboha. siyabonga Hobane nomoro. ngoba inombolo O tla e tshwere ntate wa rona. uyiphethe ubaba Ke ubasipapule mokgona le bonang. Yingakho. Ke sa qeaqea. angangabazi mangithwala Hobane icathulo nomoro eo ngoba le nombolo e ntse le teng. ihlezi Batho ba thuntatsa dinomoro tsa baporofeta. abantu bakhuluma Ba be ba ngamanomolo supa nthwena ho bona. bayibawukhomba into Ba be ba e kubo utlwe. baze Hore bayizwe ba ka e tshwara. ukuthi bangayibamba Empa Dade Chipape ke a mo leboha. kodwa ubaba sipape ngiyambonga Batho ba kotsi. abantu banengozi Ba ba iphele dikobo tsa bona. baze bazinikeze Ha e sa le nengubo yane tsena. solo enje Fela nna ke go lona. ngithi kini Mamelang lentswe le leng le le leng. lalelani noma liliphi Pheta igama hape. uyaphinda ubaba Ditshiu tsa hona jwale. kule nsuku Mamelang zamanje polelo e nngwe le e nngwe. lalelani yonke E inkulumo tswa molomong wa ebuye hae. emlomeni Le wakhe tla phela. siyophila Le a utlwa bomme le bontate? yeso Le tla phela. siyophila maabane moletelo ke ba fe lengwalo Amen. 133 ubaba wathi ubanike incwadi 133 amahubo ke bisalo amahubo bonang go monate ga ka bhekani kumnandi ga bana ba motho ba le mmogo abantwana bomuntu Baratana. bathandana ntate matsosa a re ga o e bala lengwalo o le O phele le phela. uma ufuna incwadi uyiphile alright O le phela. yes Le a utlwa he bontate? ngezwa bobaba Ha ke re ne re sa di tsebe taba tse. besingazazi lezi ndaba Hore ha bane seo se etsang uma usiyenza o se phela. Le usiphile seo se buang ka anong ka moo. noma ukhuluma Se nemlomeni phele. phila O ska batla batho ba bang ba se phele. ungafuni abantu abanye baphilele yonto O no ga wena o moruti kapa o bishop mphabetse ke nomoro ke sa ha ke so qete mphabetse. O angakaqedi no wena o moruti uzothi umfundisi noma ubishop fana ka lentswe. unikezwa ke lizwi Ba tla phethahatsa ditaba tsa hao. bazagcina indaba zakho Moprofeta o reng? umprofita Phela uthi seo se buang. phila lokho okukhulumayo Morana Josias. inkosi josias E ne le morena lefatsheng la Juda. kwakuyinkosi ezweni lasejuda A go waze ho wathunywa tona tsamaya. wayehamba Bono Judia. lapha A ejudiya tsamaya a qibolla. ahamba Empa ba le lehlono. waba Ha nenhlamba ha ntsa tsamaya. uma ehamba A kopana le sefita. ahlangane nelitshe Itse ha fihla sefikeng uma seo. efika kuphezu Ya ba kwalelitshe lentswe ho yena. ilizwi lithi kuye Hela sefika seo ke sa leli nna. litshe ilitshe Ba ke lakabani sa monna wa Modimo. kwathiwa itshe Ya lomntu halalela kaNkulunkulu nyatswa Samaria. wayingcwele obuye A go ska ba thetsa esamariya le masapo a hae. ungawabambi namathambo wakhe Ayano lena re maketse ka baporofeta. namhlanje simangele Ke pepela ngabapro sefika se. simeye phezu kwalelitshe Nna ke bitsa tabanakele ya Jehova. mina ngiyibiza itabernakel kaJehova Ke ena re eme pela yona. sime phambi kwayo Lelapa lena na kajeno. leli khaya Le leli entse tabanakele. lenze Nthena le entse ntle. lento lenze Hobane inhle baporofeta ba e rata. ngoba abaprofita Baporofeta ba e pasisa. bayayiphasisa Ya leboha nna ke kgutlisetsa mosebetsi o ntate
ngiyabonga ngithingisela umsebenzi ha ke ke a bua mona re ke be ga sebetsa hantle ubaba uthi makaqeda tswela ukukhuluma pele tswela pele e fetse nna ke phetse ubaba uphilile go beng ga lona mo ke phetse ubaba uthi ukuba kwenu lana ubaba uphilile go beng ga lona le nna go ba ka mona ke phetse ubaba uthi nokuba kwakhe lana ubaba uphilile ga le bulwe ubaba uthi malivule batho ba nyaka lithi go tswela ke namane tseleng ubaba uthi abantu bafuna ukwazi ukuthi go be le ba ilitshele kababa kgethilweng ke batle ba le balle batho ba ubaba uthi laba abakhethiwe baze bazofunda bafundele lesi sizwe le a utlwana ntate gore lezo ubaba uthi re etsa jalo ka mokgwalela siyenze ngale ndlela ubabalayela ngakhona moporofita bontate le bomme umprofita bobaba ga a nabomama tshwane le batho akafani nabantu ya kgethiweng ke modimo ga a tshwane le batho okhethwe unkulunkulu akafani nabanye abantu gona tsena ka mantswe ana mabedi o sa re apesitse re phetse re leboile ubaba uthi ngala magama amabili aceda ukukhulunywa ubaba usembesile sibongile siphilile ke gopola ntate matsoso ga na le mane lefatsheng la mauti ubaba uthi ukhumbula mkhulu matsuso alena emawoti ga a fitlha mane a mauti o na kula ka lemo seno sa na ile a kula matlhong mona gogoile ubaba uthi ngalo nyaka wayegula kakhulu umkhulu matsuso futhi evuvuke namehlo a fitlha moo uthe makafika a re ke gongwe o itswe ke tlae mona mauti wathi ngiselana emawoti ke tlae go mme wa rona mme mamatsola a tlo tlang gapelela ngize kukho kumatshola azongibusisa le a utlwana kereng ezwa ukuthi ngithini ntate matsoso keng ke moporofeta ke o re o gongwe ke modimo wathi ngithunywe gore a ye go mme unkulunkulu mamatsola ukuthi aye a fitlha mo kukho beye letsogo afika mbeka isandla ka nnete a kena ka sitting room wangena esitting room e ne re le umkhulu teng kao fela sasikhona a sonke e bua polelweng wayikhuluma aga mme ke gongwe o itse o tlo ngapelela ke tla fola boemo bona bo ke leng go bona kwathi ugogo ukuthi ungibusise ngizophila ya ba nkgono mamatsola gore he nna ugogo uthi le mina gale nke ke be ka gapelela ntate matsoso le gale wathi angeke ke motswadi waka umzali wami ka gapelela motho wa modimo jwang ngibusisa kanjani mo ke uNkulunkulu? teng ke bona la ngikhona kula ya ba ntate matsoso gore umkhuluma athuso uthi le a utlwa ka tsela a buang ka yone lezwa ngale ndlela o akhuluma sa ngapesitse se ke phetse ke tlo fola le Umbetsi. jalo ka ska mo gapelela o na fole uye a sa wasile ka polelo eno fela ngale nkulumo ngale ka polelo tsa ntate ngeenkulumo ga re zakababa ya moeleng re phileng asiyamukeleni re siphile tle re tsebe go ahlola le satane sihlule sikwazi nokuhlula satane a usathane tla se ka bapala ka rona usathane angadlali ga o ngathi tsona le batho ba bagolo jalo ka ntate wa rona uma kuloko kunabantu abadala satane o njengobaba tla re balea o tla re tshaba usathane uyobaleka sabe le bana ba tlang ka bolotsana nalabo baza ngobuthakathi hei go na le batho ona tjenana ba sebedisang lentswe lena la sotho le hothweng he batho ba maaka lefatsheng yo ubaba uthi abantu baqamba amanga ezweni tshebetso ya baporofeta maaka a ka ga yona ke se wa bone a e sale ke badimo ubaba uthi amanga angaphakathi kwale nkonzo amanga adlulele e bakwa keng ke dineo tsa rona ibangwa yini iziphiwo zabantu re bua ditaba tsena obane motho wena wa modimo o phomotse sikhuluma le ndaba ngoba wena o sebeditse tema ya hae usebenzile indima ya leboa yakhe ntate wa rona re kopa gore ba kgethiwe malelapa ba atamele jalo ka ntate a sa tshulo sicela abayekhaya bakhethiwe njengoba boshilo ba tlo tla ba tlosa he le tseba gore le hlonolofatswe ubaba uthi baze basusa indwangu likwazi ukuthi libusiswe ya leboa siyabonga ba kgethiweng abakhethiwe kapelo